kidin ko ne ho asem ko pie court na akosisan arawo samu Sompa FM nsam for yet the free pran ye wo pru sabaton peso so o bromantem no mo ene say yesi suku dan bi abum abu aku akwada bi a areho pa emabru ene adehye ye wa asokwa de ene gisam ene ekọ ediamomo efri Ghana gas ye mu asem ebrew ena yera lanko joche maten kan so for no show maye mfiri nyuma ne dwade hu nsensem akwa ye nuanom ma no a ejahye wo mo niema e wo kejeti abonte so na de ene pie mu bae emfensi wa asante mantem ho ya ewo atwema ngwabiaja north mansini mu no kwere nyame anim nie de efiri ho ba nwumre no nyade a emode abusia weni afofro pi ni akekese ene se kase a ba bia wo bia na nwumre ye ba ne de aba besom wo ye mfa seda emfa emma eye miso fruit drink one 5G wo mo na emma ye vemu a nwumre ba bia wo bia na yetimi aba ne aba besom wo na 3A herbal center for a wo mo edit 3A co capsule sabagwa so a eye coco master coco no se yesitie bia e be hyiase atutu ase e de afri ne padua ne mu e de amamo ye de ne sign na ya bo amalibia boga enwumre mene nana kwabra kese abusian shaka sena sem famfiri mraswege fiem na manso a asori mraswege fiem anwumre no enya asem keto fra no pa ye mraswege afo no kwa adwuma omoko dwendwero ma konkro Ghana ho omode manso sa ebesi anwumre ya omoda so sim mraswege fiem ho no mu no manso na omoda so ejina mu ne nyina ye mampani na nado danko akufado asofo bensia obo omodin sem mraswege afo no so do so num de se fini kekawa bia ni wo mo ho a omonyi wo ntum na omonko enkonko ye adwuma sa asofo emuama na mamuo entu empone na omadoso so wonu mawie akasa wosam raswegafo no gi wo mutum eno na manso aba ndc raswegafo no kyerese omo agi wo mutum a enyeye NPP fo no so kyerese kwambia so mbagi wo matum no makwakoye adwuma aboa ama mamuo no akonkan wo ma atwemanso no a ema eduru se o se omo ekokoto aba no na se eno mo kase afeni e bom raswegafo no den ene akwasi mahu no akọ gina da kanim no wato na ba na kwabena pipim na ono soso akwa gina ho na ono soso akwa tuna ba nipa nsia mampeni na nado dan kwa kufa do bo mu den samra swegafo na nyi omuntum na mo meboa no na mambuo mu eye adanse asokwa mra swegane ono bo keti amondo mampeni na nado dan kwa kufa do bo ne den samra swegafo na gini tumu a wonkwa minister obehe mfiri nyuma ene dwade hu nsensem enhia somra swegane Dr. Steven Amo Astika ono soso mampeni na nado dan kwa kufa do bo ne den se ne nuanom mra swegafo na gini tumu a wonkwa so fa be de yechira mfiri nyuma ne dwade obehe so ono bo Brian champion so aya mra swegane o mra swegafie ma de se a wo mo abetifia baton peso so mampeni akufo do bo ne din samra swegafo na gini tumu a wonkwa ye swafo a obehe ye kua yo eho ensensem mra swegane ono so wo karaga baton peso so ono bo Mohammed Amin Adam so no mampeni bo ne din samra swegafo na gini tumu a wonkwa minister of state ya obehe sikasam ene ntotie so Herbert Krapa so mampeni bo ne din samra swegafo no hwe na fibie ne ho a oma anyini ntum na okwa so afo be de yechira obehwe awonede ho nsensem so Ekuapem South mra swegane ono bolo sebo suamu a dodo na asar mra ne se obiamu asoso mampeni akufo do bo ne din samra swegafo no gini tumu a wono soso nkwa minister of state ya yenkrase ene ya papa mamu ho nsensem obehwe so eho manso ne ho abato ena abusua etwagu ewe TV ne so no na edom kuma ne de omde omo se ne omaka eno omaka enya de awuranom omo ebeji omatum omaga ne ni sika ente wuhia se ministers ne pa obika ho onobo cancel atofo se na woda edom kuma na no se minority leader osaso emra se geni o mra se gefie ma dehia omo ejumako enya ne sien abaton pesua so wodini dom wonim ene nsentwefo ekasa sei. Fortunately, the MPP seems panicking. They are afraid of their own shadows and they are trying to run away from the vote. We insist on secret balloting and we will vote accordingly. We are optimistic because we strongly believe the NDC minority caucus will not betray the stance of the party and the stance that the people of Ghana have come together to ask us to actually implement. So we are urging our colleagues on the majority side to come to the chamber now so that we can start the voting. We want the voting today and not any other day. It should be done today, Friday, 24th of March 2023, and not any other day. We want to move on
And I believe that the people of Ghana will get the decision that is required. We stand with the people of Ghana, and I believe the people of Ghana stand with us. Thank you very much. Obviously, I am Rasway Jenny or Rasway Fiema, this or more Jumako in Yenisi and a baton Pessia so on Rakona and Southia Penny Jaffa, a Domkuman or da woman second before and not yet in Kane. Now we are so for Sia, Mampenin and Adu Danko for the Abo Medin Sam Rasway Fono, and you are Muntuma home and son, I saw Rasway Simutun Chenia, Mampenia Kufado, a ball, Nipa Ben, Nibisusu Dean, Sam Rasway Fono, you are Muntum, now on my Ghana, ye attend to the name. Ene ya temu atena ye no wo monkonko ye adwuma se Supreme Court judges na emu mienu ena manso asore wo mo ho mienu amanso asore wo mo ho no Justice Ernest Yawo Gewu ena Justice George Kingsley Kumsing se ran mu mienu ena manso asore wo mo ho a and this imrasfejafo no cheso mo anyi wo muntum o mo so mo kanyina ne se Justice Ernest Yawo Gewu no de wo MPP ni dodo wo MPP ni a emre bi atwa mo MPP dwabo ase ene ade ade nyina no sisi ase a o mo fi se so okọ no akwa ye adwuma se Supreme Court judge a emwa emma pepe yo enkonkan ena Justice George Kingsley Kumsi no and this ifo na kire se wo call appeals court nche okoto ni nuanom mpanimfo ho ente koba ne se mampanin na do danko akufado na niam mpanimfo no a o mugu ho no no akwada no a okọ ho no nche no wo promote no akwa ni Supreme Court judge and am so man this mrasfejafo no esoso adwalai wo ho a eno soso akwa mansom akwayire tan o mrasfejafiem ho no mo na so asem mrasfejani honorable Mohammed Muntaka ekasa ede efa judgefo be mienu ho and should not be appealed to go to the Supreme Court. We must send it back to the sender. The president must do what is right. He must advance his mind to Article 296, and when he's making the case, he should have at the back of his mind that he must be fair, he must be candid, and his choice must not be capricious and must not be arbitrary. So, Mr. Speaker, without wasting my time, because, like you said, we have made our mind. These two justices, with all fairness and with all humility, we have no fun about their individual capacity. We don't hate them, but we are saying that we cannot sit and watch you just jump over others. And then tomorrow, when others want to come, they will use you as a yardstick. We don't want to set the bad precedent. And I'm calling on all of us, as members of this house, to know that yes, we may be willing to use the presidency duty, but as we all are gradually turning ourselves into the great powers outside, who tend to want to manipulate this house, we should be careful, because we will be visiting this house. At least for once, yes, it's true, we have never rejected any Supreme Court justice here. But for once, let's tell the appointed authority that we are opening our eyes so widely, and let's do business to prevent a future government from using the same vehicle to bring people who simply are portraying or seem to be portraying to their who's and capacity is the reason why they are bringing it. If we do that, we'll be doing a great service to our country and our individual concerns. Abusia wa yamraswe jeni o wamraswe je fiema deso mo aswanse abaton peso Honorable Mohammed Muntaka eniyete ne nkanom ajaje for nan ya mampeni na nadu danko akufo bo modin samraswe jafo no nyi muntum na mo koye adwuma se Supreme Court ajaje for a mienu manso asore e wo mo ho na Honorable Muntaka ekire se oso mo kire bibi kakra e watiwa eche mampeni na nadu danko akufo so mo mraswe jafo no omsuso mo otumi etumi edi siniema bi ho kwan edi sa ajaje for mienu die omo nche bibi no mo ensu omo kwan se beye na bebo ma tentenene ene ye kabma minkebi no etu empon eda so wo Ghana brase bedwa mu ho no ye nua ba na ya chirichie e wo ho na awrade asom de nka wo onka so mini abema oba pa boye nkomoy mini ama menda wasini akwanya wodi ama me anyime na sanyume obepie mo man Ghana mrahye bedwa fia yade emprempren ya wo mo to aba e wasoafo makoma akunsia wo mampani apawom said the Andra DJ debate no committee report no ho na mo de share next ne no mo beto abano eyampa uba wo mo eto sese ya enche akabe nipa ba ko pe no mato awie na chese o ma hyase kenkan ema no ne ehu do to no any yes na ba no ebeye mienu se o mo to 6 ministers ni wi a ajaji fo mienu ya wo mo aka no wo mo soso
ombesa to omo so aba esan se edom kuma ne di trese sa judge fo mienu no denti omo pese ne wo mo beta wo machi ne trese wo mo ankasa no wo mo ho bombo amanyose mu dodo kame yese justice ns yaw gawu wono wasuma pipi amanyokuo no ya empo waye constituency chairman ewo ho enu achi parliamentary candidate ewo ho ya numpo wasan board of director ewo ho regional hospital a ni nyina MPP amanyokuo ni dimu eno omo esomye enti se ekoba ni sisa de for mienu yi enne ye mo makwanya so omo nko supreme court na omo nkohwe ematemua enya adwuma wo ho a kamia yese party sem awurawura omutirim te bia na adwuma no wo makoye ne party sem na mmom enya mra kwan so enu nti se ye hwe se abato ni mienu no emrahye ni be dan be 6 ministers na tum anaso omo nyu omo ntum empanisi ebre ene betre esan se ya ne de NDC amanyoko no omo kita 136 MPs present now in the chamber. MPP amanyoko no so ya maami sara adafafo eni ha saa nso na kumawu mrahye bedani fede basoa oni ha nanso majority leader kyerese wanam kwaso a woba enti se obeba beto so anaso o meto so no eno so kra ye bibi fufuro ya afe no nam kwa mu kwa hen ya afe no nam kwa mu ba na eno akra no wadimo mu ho ba ye ti ne nkase anopa ni etisi yesi wose ne ho mfa no die enu nti afe ni se ya di plane na fa no se ya di ambulance na eba o ye ntumi hu enti se be ya obeba bedu ha nsa na bato no o matimi atu because obedu ha ne se o matu awi a ene ebe yedim na ya adom kuma na o hwa de ekoso no o mbaji atum Sese ni de aye secret voting. Enti obi ntumi hu obi aden. NDC fo ni bi kura betumi akoto ama ministers ni. MPP fo ni so kura de o mo na bi ani ministers ni ko obi hu ya na hiwo betumi akoto atia no. Enti sese no ya ni obi ani ko sese results na nkafa beba. Ese don hwe be ese na wo hwe a. Sese ye de omato awi a wo mo bekan enti ayirisuwa eni be 10-15 minutes de no matumi akan awi besan ba ho sesia enchekura akoso ne gina mama yen yenu aba na ya chirichie ana yetene nkan on si anem e wo Ghana emra se bedwamu Amusia fenu abeka ho aye ka mo se Sompa 93.1 FM yanwumre no nsia kase ana nsam no ba bia wo bia na yegusu a ye de ema mo style bia no wadwenche no nsusue wo de fa beka ho abra o kan we social media platforms so ahodo ni nyina so fo ni ekire Facebook Sompa 93.1 FM Facebook Sompa 93.1 FM na YouTube Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana wadwenche no nsusue ne ekoso o parliament say no ohu ne say wadwenche no nsusue fa beka ho wabra o de ekoi social media platforms ahodo ni nyina so yeguso aya beka se no mamo no ye bekenkan de amamo o te ka osunyane ne mpotemu a aha Sompa 98.9 FM sunyane ne mpotemu aha Sompa 98.9 FM and our Santimantama say Sompa 93.1 FM madam nti enwumre ye kase no ne sente ejibe bia ye to aso ye gusua edemo ejinamara se jefie mo hono na ne ye koso ya NDC ni MPP for eche manso o mampani na narudan kwa kufado asofo a wapa wonum so mo emeboa no na adwuma yemu no ene ye kwa omano so na ye ne opening ye Samuel Obia waye executive director at the Parliamentary Network for Africa no ekwa kodin komo ni akwa kobusa se ni parliamentary yesese a ase apayi NDC ginafa MPP ginafa na ase MPP for kra no dom kese na omoye no akwa +1 ya edu ba bia na ayire time se ne anwumre yese MPC ni nyina NDC MPC ni nyina oho omdom ye 136 jachi question na Supreme Court eyina si nchen na MPP for ne 137 o de formula MP koka ho a omo ye 138 na ye tete se MPP for no mienu anko adwuma ne baako eye honorable Sarah Adwoasafo na Kumawu MP honorable Philip Basoa yese wo se wo yare ema efifre program eye honorable Seche Mensabunsu no enya sem keto parliament ho if say wanko wanuonom the next be 1 minute ya yete ya ye kase ya ade na nwenese
ade na ye ka enya de a ministers no ene judges bear 9 no won betimi age o matum no ma akwakoye adwuma o mampani na nado dan kwakufu ado amambu mo na sa part politics am ya ekoso parliamentary ene yebusa se chinchina atwan ebeboa emo my Ghana empuntuo kemma nkabi atumpone ana na ke hwe ni mo se yebekwa o no so ne opani Samuel Obinya woye executive director the Parliamentary Network for Africa no akwakodin nkomo bana manyosem mu se yemra spegafo no madwuma yemu a o me yekuo bi a wo mo abine mu pa ya mpempi no asoso no o mo tade o mani edimra spegafo no wo mo adwuma ye chi ne ke hwe se yebekọ ne na akwakodin nkomo enhoma no animu ayen eno nti yebeto ansem no so echire tutomu a yakọ nene no akwakobutu mine nana apia mensa obonomrane number 1 wana ye panin pa de ma Men's Gold Ghana Limited ebere bi atwa papa wo pusu no ho Ghana ha sei pa ene wo sensan sem trofo na adwomtofo bebre wo Ghana ha na asam no ye ba court asa kwa atrase biem Accra Circuit Court akwa atrase biem ama trese sem na akoye daja wo honom na ne nyina no akowie se we no empre mako aduasa miensa nana apia mensa obonomrane number 1 asanko piemu wo court biem charge bia ye de abo number 1 no eye mako aduosia baako ene say 1 wabu amanfo afaso toso biem so wabu nipa na afaso nyina so no gina ba bi se wonye bone ni nyina no ye nsem bia sabio nana apia mensa etare ne komu a ogina court ano na ene bra wotemuafo pani owura yire afia owusu apia etrase no ana assistant superintendent of police ASP Imon Haliga wono nanka wo so na eba nanso so wantimi ama bibi sankra kwam kakra ema wawro ne chekase no ade se Sylvester Asare se o magina mu ema no na ebra wo bagina mu na wo kenkan nsam no e wo court ho no ene wo de atodwa na wo kire se ba bi asam na duru no gise omoge sabi afutuo ade free attorney general ho ansa no mahu asam no nifa ade afiri ne bonkum ne science sade asam na kosi nyina ene se ne ebra court no ekwa atrase no nyame yadomo a epo bosom de toso aduonu enum ena obesa afre nam 1 asam no biem ne he ba bia asam no ebekwa kosi Obviously, I am to akase no so na yemfomo enfree sa ensem no home na yemfomo enko ma yentie voice bi ansa ho na owura kwabena bonsu ya wono eye chama de ma wone a won sika eda honom no yentie na asam ode man sam trofo Ghana ban gijina mu se abia number 1 owura reset maku Men's Gold share nsa no di dream e Ghana ha wa form emra nti ebetwa ne se wo se ode no kugina asɛmbi abia na tutu na no na se asɛm odufu wo mu a kwan a obefa so na yempenfo so ani didi customers ku no enim so de to abayanim se se bibia okoma dia ne me nti se de ne kwa kugina court no yebetwa ne se ne abasa na de se kempenfo wo na japade bia o mo nsa betini adu so a enka o mo nje na o mo nton na omfa sene obi simple na akodi na se na tekua eja woni bonete so an ko be fa ne sa aban si da court na omode na be ko na su yo yanhwe de obesi court ma ye frɛ asɛm no 2019 ho ba 2020 na asɛm no hye ase ye frɛ ye na me nua ba asɛm a dint ha wo Ghana ha ma sabi nipa bebo aduasa afiri ahwere o monkwa etimi frɛ asɛm no na nipa ono nti e court no wa ma ne lawyer eba no aba be ka kyerɛ sɛ ne ho edodo no nti yontu asɛm no hyeda na opanyi o tie dwam so tu asɛm no ahyeda sa ma yedura afi 2021 ni de ba 2022 sa tempoya excuse ko ya afi ma opanyi na o tie dwam ka sɛ bra wa share ye be sa ba betena asɛm so no se bi wona sɛ opanyi na ama obibuo asɛm no agune so a mo pɛ na absentia ɛno na yenke ye hwɛ ni mu sɛ nke ebetimi aba so na nka ye ho ba bi a nsuo de bode ho no ro kwa kwatwene asɛm no ka sɛ 2021 betwem samre no yan try asɛm ni biem a asɛm no obi hu na ba bi akodu a yenhu anwa asɛm bi a ntimi wei eyo pani kwabena bonsu oye dwamtene ya de ma wone a won kakra da ho asese no wone nam 1 pre ahye no ho na ye wie kwa na ebusa ne se mososo yesemu ya dufu dipe eno ka ne sen Bodi enjoso ya bodi enjoso fi se ya sema sabi emo ya pa ye se obi tie na se obetu na mo akọ takwa mountain so a obekwa akọ hu enema Men's Gold betimi aye sabi tinamufo omo ma hwe omo nko omo hwe omo akonfo ene omo ame na ukase omo bubu eda yare mpa so a sabi sika omo de to aduro kura enya apomden no omunya enti ya bo enjoso na ya bo mpanyimfo aba de akọ ya ne demonstration ya demonstration ahodo last time ya koye ne titi yankwe
for the Gogo, a Fiasia, or Muko Jama, you do, MIT, Ebeti. And he said, Kakakono, say, Yanti and Penfua and Can. That's a demonstration. I bet was over to say, yes, and Tesoko will be a new dirty fufu, and I open for out on a Bema. And see, you go through a center, you beat the Benas and Papa Beat for, and to see until the idea, as a demonstration, I had this is from the other side up to us again. You're brand new for Nemo, a buying the lead chancellor, or no episode, run a one, and I see your lawyer or 2 or 4 or as a no, until a buying a Gasana, episode, man's good, Namuano. Now, yes, your chancellor also 2 of it, just what the team comedian, you be why when that's all was a more a condenser, said, and Sabbath me, I can't see Kana, the UBI, didn't come up with Siana, the almost Sabbath me, I can't know the Aqua. They said, it did not inform my Japadia, the try a home can, so the Prince Seminoka say, O Muntini and the bang near a Quaho, the Busana, a Busua down Moka, into a hometisama, they say, a more ye, say, a Becca, a Jim Wamanaka, and I say, and that's all, as an idea, Yebusu pipe, we are trained in another day. Yeah, don't what in Tichiasiano, yeah, 100,000 people. It must free more, it must to acquire, and they say, I mean, no, because you can say, Nipa 90,000, they bit me, our music, our men's group. We a your penny quabrabo, so 1 year, 1 cacra honor, our nam 1 honor. Or one kabumuku on Adrian Training at the Mawomo. I was young question. I am penny a Samuel Obey and Kudi and Como. Or a penny quancher for Parliamentary Network Africa. What da and no, Yakosu Parliamentary says here Parliamentary Mwache, Yabekanesa, Nessa. Whom say NPP or Dom Cassia dear, and a NDC or Dom Kuma dear, but who difference in one, a Yakuma be a Bako. Mienu bi anse mrase wjafo ne bi kokko yare asem fa bia ye ne koye ya asem beba si ye ne mo kase ya tese mrase wjafo no miensa na anko adwuma ne NDC fo ne ye baako na MPP fo eye mienu MPP fo mienu no eye domi kwabenya mrase wdwane onobo Sara Adwasafo ene wanko adwuma ne kuma UMP Honorable Philip Basua, on so NC Honomone, and a send North Mrasebejani, Honorable Jechiquesin Susuno, Momonitua, Supreme Court, Adia, Wadia Tunu Swintino, one so Anquejumane, and Yakoso Parliamentary, Edimpunto Bebre, Chinchinchina politics ya ye, Ebeboyana. Open your bay, good evening, no. Good evening, Minia. Majimedisa Hoye. About the other man who you pa. Ye de rade asiyem koma ye die ya neja momma kwakwa ye nim difo parliament adwuma ene emra so adwafo na adwuma ye mode mani edi akire pi ewa bibrema se ne yebusa se parliament ya sese mu achei we gina fa ye de asem bia kwa akoye chinchinchina politics yi ebeboa ye no na di mpuntu abre yen mrase bedwafie ewo Ghana te se mrase bedwafie ewo wiase afane nyina no wo mujumadi titire a ye hwe ni muso wo mbedie ya miensa the di kind so mbehye mra nti ne from mrase bedwafie de to so mienu ne se wo mu betimi egina wo manfo anemo representational function nti se wo MP de ma Adenta constituency a wo gina wo nkofo anemo nkofo mu Adenta anemo na de to so miensa ne se wo mo hwe abanya eti dwano so omohwe se omujumedi nyina be kono talking overseeing the government and on no it means to say at all point in time there are times where mrasebejafie ni nyina no wo be agree on one thing or the other omano betinya kobenkromo there are times in so omano ntimi kobenkromo and I think one thing that we must recognize is that all of these things so man no kobenkromo on a particular matter and also move chair on another matter ni nyina kamra se bedwano ejuma wodie ho however se emre a womoano ankobenkromo no emre a ehwe seyade anase emre a obia hwe ho kwan se nkom betimi atena se na dofuka se be ka so be build consensus edema oman no mpuntuo na se ntimi anko no saade a ho ne be ka se nyoma nkoyi anase SS nyoma no intino I just wanted to establish say it is normally okay say mrase bedwafie bia wo wiase afane nyina na betimi edru bebi na woman no entimi nkobenkromo they will be divided on a particular matter. It is fairly okay say at some point they will be united on a matter. And so these things are to be expected. Mrase bedwafie bia wo wiase afane nyina
na eba ne saa no a na yɛhwɛ Ghana no so mpuntu ɛbɛsɛ mraso adwafo na muntu no ɛde mpuntu ba ebi ne sɛ bi a project bi ɛho sika yɛde bɛyɛ ɔsɛ parliament approve but sɛ kɔyɛ politics ne ayi ɛdɔm kuma sesei ɛdɔm kɛseɛ sesei ne atwene twan te sɛ ne ɛkɔ so yi a ɛboa yɛ no ɛboa ɛbɛboa nti yɛhwɛ ne ɛkɔ so sesie yi a yɛbɛtumi aka sɛ ensem miensa na eda apanso they di kind say omampenye yi ministers omampenye so yi ministers I just want the omoba parliament ma appointment committee veti omo na appointment committee kire say yenji omuntum ana say me yenji omuntum omampenye so say yi supreme court judges omo so say omutimi bana appointment committee e dey report ba. In both cases, the appointment committee did a report by an moment to me annual and Kumu our committee level. Into the full house must decide, right? That's one of the decisions that they needed to take. We also know say electoral commission who some CI who some also has come around this time. We also know say IMF who some taxation laws be as a parliament passing at the around this time. And usually in parliament, so what happens? Then they say Senyoma bibrate me ba say ya na especially wo numbers no okay minority numbers no omutimi de bageni anase ade we are seeing na yetimi hu omu use numbers no e dey make sure say na yenkofo ehwehwe won so nkofo ehwehwe say how do you make sure that something will give say na be ya the yenkofo ehwehwe because omu no vote ma yense yemegina omu anem no ombetimi enya ne sa na won so nkofo betimi enya ne sa so some of these negotiations no it takes place in parliament every now and then across the world. The difference between the Yehunusia and in Yoma Abetemu in the past, because some of these things have been going on, even with Ghana have parliaments over the years. The difference is that your numbers are so close to say, this is an outcome of it. You know, Lusuba Konkrana, one shana how. This is the best time one as a waiting in such a way, saying, na yetimi tnasie yetimi discuss nya kete Ghana yie yo ntino wo so nya na se be ni sei nti yi we free ho ne ye ni sei yi we free ho ne ye ni sei anke betimi aboa then so bi atimi ye no tintin me na me wa ban mu ntino me ka se ye nya ni sei I no ne final ananse me na me opposition nti me ka se there be emma so a ense se etimi ba so dia wan hwa na at some point retimi akọ Ghana for. Yes, Mr. Obe enka both MPP ni NDC no omo hwe se numbers na ekuta omo sese no omo edebe pribibi papa ede ama omo de se meboa because in the end no in fact Ghana fo nyina ye to aba ma sa numbers no ye to aba ma sa numbers no se ne ye be ya omo betimi atena se no omo akobankuo mu no betimi dia pribibi papa indeed ama Ghana for. Okay, Mate. Na say ya omo to aba ya te say 3 MPs omo eni honum. Honorable Sarah Joasafo, Honorable Philip Basua, ono so eni honum and Honorable James Jechikwesin. Anyone just say NDC de no baako efrim and MPP de no so mienu efrimu. Eba say ya ya na momode moni di parliament adwuma achi ache no. Eba say ya na de na ya na ekoso. It's a crucial decision be say eda hono mo na ase eya against wo majority no ya na ede na wo se wo ye nti no see nim say na mrachebedwafo mo majority ni side no ye 138 MPP for 137 no independent candidate for Formena ye 138 yes NDC for minorities so ye 137 but court to say honorable Jechikwesin they want me in my parliament Beaumont to say case nti omo de no hwan about 136 right nti no de no obi anim before NDC for my door so ye 136 I minority for say the who can so ye no kra na ze mienu engineer ma wo majority this side let's say almost numbers no about 136 because so you mienu free 138 more never 136 no correct parliament mremu no se to about say na se abane paya asem inti aye to so aba no emra ne se sa asem no elusu emra ne se so omoto abane ne se ne figures ayense ka no NPP MPs mienu anko NDC MP baako so anko per Supreme Court ruling no na so omoto abane wie na koye 136
asem kro no mo to aba wo so no ya reject asay meboa. That's correct. Hey. Ene na ba yire o. Scenario ye ni ebehu chale. Okay, Mate. Me so be da senti ye gusu a ye hwe yi. Omoto aba no wie na results no start say ba wada ma ye besa abo apini obi o na odi onim di abo ye da se pa. Asida nyame dia me. Observer Penny Samuel Obey ye ne na akwa di enkomo yi we executive director oda Parliamentary Network Africa ano ni nyina eye de ye ni tuamu enwumre yi o mrase bege fiem ena na ode ye ko school kakra wo ho no enti se se de NPP MPs no akoye 136 ena NDC fo no so akwakoye 136 so mo to abani wie na se koye saa ne ye hunya asem kro no a wo mo eto so aba no asei ya reject sa na kosi broni ebeka no enti na o se ye kohye bibia ase foforo we eye ne ye tete abusuya ni de akire ne refra to bia ye mfa nkame mo ne ento aso ne mfa mo Food and Drugs Authority na Food and Drugs Authority mpenimfo eboga na ma de hia kokko se ni pa bia akofa yesi bibi de se eye drops e de ndien edro no a ye de so ye ni so no nkofo bia akofa ba ko bi e de abadwa so a yesi wudi gu ani so ene se wani fra eye befua nti amanfo enya hweye pa openi Samuel openi set eye senaka nya oye penny kwanchefo a abedi ekira oda FDA no yo no kra de yeso na ye in charge of health products no ene adeade ene edi nkomo a ocheche nsem ye pa ede kire yen yo nduro bi a yede so yini omo dry eyes no enti ba ku din di Ezrike artificial tears ede ba ku so din di Desam Pharma artificial tears. US, United States of America, omu market. Now, who say US for Center for Disease Control and Prevention. Who say eye drops. Drug resistance bacteria. Biwum. I friend Pseudomonas aeruginosa. Ena susu say eno na ama nipa miensa ewu ena nipa wotwen so tumi ho ade papa. Nti bokoko. Na yen no Ghana had the sa enduro yen hu bi yen register emba ha say be register but say akwa say we are say akwa global village nti ye bokoko fi say bia na ebinom fi US aba na say bia obi yusu bi obebi na nkomo jai fi say gusu a yen hwehwemu de na aka no mai no mo de aba no mo say fi say eno na ama nipa miense ewu no e fi say bibia hu hia say ma Ghana fo na ate say na be ye na say hu bi obebi a na Food and Drugs Authority for so at in term. Se ebia na ebia afa ekira bewura wo man mu bia munya ehunu ya e de ne de na obi a woni mu akenkan no na ni boss obehunu se sa de we ne ye ka ho asem yi inti carbon na ma no ye de ne picture ye de ndo ne picture nso to san carbon so en prep you know so obi ni makenkan a me sure say bia na ne nana bia na say ne baby won nchen a on men makenkan inti ye be pese bia obi sa no obe man nana no ma na say ne ba na say ne bread bia oni makenkan be boa no na mum no ye press release no ye de ne pictures nso kan inti mo hwe picture no ka kire nkofo say o say sesa sa isuban no say okoto bibia o say wo hwe ni ye say bi kwa bibia wo yusu de da na wo say de okoto no afi de sunsun fufo kakra maybe kala ni kwa sesa kakra tanka wa momo ton no wa chiro momo adwen abaso e na te say de wo kan no o say enduro ni ade no ye wo expiry date wo the time na ewu enye effective bio nti o say ye hwe say date na ono eno na date papa na say bi apa ho Abusuanti we eye penin pa be de ekira Food and Drugs Authority wadano no kra de eba ne health product ne ade ohweso openi eye set eye sineke ne yete ne nka no na enomienu na woka ho asem na busuan sa wo kan ho TV so a no aba behwe ne de atoso no yese eye eye drop no no a yede esoso ye ninu a Ghana fo ne nipa na o mani prunzo no akwa akotaduru obekọ dokota ho na dokoto ahwe no no na ono a akwa akotaduru no de kwa kogugu so na duro ni bi na eda de TV so duro no a ye ka ho asem no ba ko din de Azrike artificial tears Azrike artificial tears ena ba ko so e de Delsam farmers artificial tears eye mienu etiri mienu
ene da TV shi abusia hye ne nso ye so de so wani so a wani timi fra ana ekum nipa nwotwe nipa mienza mum ana nipa nwotwe so ena omani afrefra nti ye nhye ne nso ye nya hwe yi power se dru no on se bia TS so chese we gu ani so obetini so bia ye TS edio nti be ha gu ani so dia wa wasem Dr. Ben Asante wo ye panipa de ma Ghana Girls Limited no kire sampa ewiase de woni pa ya de a o se ayeye ne nyina kire se asokwa wo de ni kire asokwa se ya boys nim bo papa na so hefa ana obesi akan no akoye bo achebedin ne saye nti abefo agoprama pa astrotafo ibi ene wa ya amamra ne amane a wabia no ede ma wo mo no o kire se na be ya o mo so betimi ada won talent na dipa no enam so ma wo yes ade we ede ma wo mo edam asese munyina ma beka yensa enemrim ye ba bepie astrotaf kese a no ye ni wi gane ka se tuma ne de titia ye na sebe ye produce gas ye de generate enyina ma hoden no power am say mfie be numa na nsia ni na power ho ye de kakra that time na gas ye de ba no ni sha ye be fan say be 90 units and nemra make say ye de over 300 units of gas the generating power am say look so because gas production we are tremendous in Nigeria for the kakraba umsimuntia ya katia ma ya desuma ma ya na de ntesa ejuma ya no no ya de gas beba ya generating power na ejumedi ya de no tina butaya miensa so miensa de kan a business development operation ya ma describe and no na ya ka say ya de gas be called ya generating power sisi krade ya de gas ni biso and normal say for heating purposes for the plastic industry. Then check the bikura by fertilizer. One doesn't say fertilizer my day. The gas to be a fertilizer. And no so ya in our business development effort. Yes, second pillar, you can say staff development. You may be so when develop staff, sabi unquestioning. Now we Ghana gas staff now. Back to 2017 nanka oba atwa bo hono a na Chinese for nkwana ya fana say ye gari asase umu ne nana mo nkwa no cooperative facilities and ye tu muke ye and I was say baga the second one close about 30 million. Dr. Ben Asante Ghana Gas Panipa eno na dwumadie no ekoso ewo asokwa ewo Asante mantem hase no ohene ya wo asokwa nana bamwa ya wotoso mienu nana so de aseda e ma Ghana Gas ye gas ye nua o ya asokodi pa pio WKN e ban chenkra na o sa ko school o ba bia mi ko school ya Presby primary o gas o ba ya de fefe we amaye no me de masotu fom din every say ni pa nyina na o munya position a o mo ka o mu nchi ade a waye o hene otumfo ono na ai ma Omse me na se papa obia yaka bebre ma be senre ade ba kope na be gina so me gina nananum manam everyday school ya de ba school ha no 1942 na press before be transfer so then so press before mama kwa nananum na de asase then e ma press before bibia no wa moya mbetwe yi nananum free enti ben oba so no odika be bo mi kokko said the opposite way as we nan one other president as if it's on the down or main now on the down when you Dr. Ben and Kowa can be in the fefe into your president you don't say the man money yo adia ba ko a o say so say ya de fefe na be de be bosumi bi nsa bosumi nsia afi obeba na ha ya troka Mr. Sunday special for Camara, ye body, Obi Piara, and ye vigilante. You know, I feel you. We maintain up, side of free. Ghana gas fire my head. And you say, you said, be a man. Yes, such as I can. We, na ya wo asokwana na bamwa ya wotoso mienu sempa
wadema Ghana gas no na yefa kasene nko yewura Alan Kojo Chirematen so atena ye na oye kane soafo a no ma ye mfiri nyuma ne dwade hu nsensem hweso ne okokegeti abonten so kosra ye ma menom ne ye nuanom ma no a eja ehye wo mo ne ma grabu okegeti market onum no woko no abusuama mo ne tuase empanimfo akato onum se nwanse ne hwekura no oposa ne nsem okoye okocheche wo mo re ekoma wonum ya akohye wo mo bo so be nu obetimi bia e de ata wo mo chidi abo wonum no wo de be 100,000 Ghana cedis connected to wonum no 1 billion e de edumama ne se ejaye ni se no amanfo ya toto wo mo shop mu chop money kra ne lorry fare e be den dia mo monye na kakra omo na da no a ebe bo mo masetene matumpon ono abo Alan Kojo Chirematen na muni bidada minum se muni bidada ya mi na anya ba ni se die na se nyina ya keka yansa sabe nya bankwa obia wunim omo editwa ho faso no kakra bi ensa yo betra e bi ensa nti mesoso mekuta 100,000 Ghana cedis ano so mede ababoa mo na menim se eja die so die nyinya niska akwan bia e befa so a ye baboa mo ama monya bosia ama modwuma na apagya no so ye befa akire ama monya bosia wedi be atwa modwuma ano so adwa ayɛ ho am se atwa sa kakra na hima de wo ka no titumpa ese sika face ye nwie ni ntam a problem ade be ba no ana nanke tena da mu kwa nanke ye anunti meka afo awode no so na masra aban se ekwan bia e be fa so ehye bia wo ho se wo mo ye na contractor fo no e betimi ato adwuma no so anumani mu ayenya se de be ya no susu e be wie ye nya wie dia ne enho se afani fanyina no dabi asese ama obia benya kwan edi adwuma media munim se me kumase bo me kamo me timbrom ha ya enti kejeti a edi adamakoma so pa na sabi empa bi ase ebo na onyame to nsupa ku adwuma moye nso no ye bebo na ya se onyame nhira so mamo sera me kae no ye mamko se me soso me fi abamu de esome nanche akire na kwan e be fa so bia aban e be so masene bia no yaye abusia oya kane so afa no hwe ye mfidi nyuma ne dwade ho nsensem so yewura Alan Kojo Chirematen ne kwa okosra ye nuan mo ma no okegiti abonten so a wo de be 100,000 Ghana cedis adum wonum so mo mfa nkutakuta ne mamunim so mo ni bi deda o ni bi deda ene dwa no so mo die no ne nyina sika susu ne ja ede ekoi nti once na ne hwe kra no posa ne nsem 100,000 Ghana cedis connected to honum no 1 billion o mo nso mo no mo emfa na da ne makakra odisika ma wurum no ejaboache ejina ne nuanum nyina na mu ede asedema rempemasi edu ema yira Alan Kojo Chirematen ejana nuru kura no ejashi eda echire no wo mo asa bo abarikedi ejana nyina ejasa o mo a sese ye wuru de enye tiasa o mo mo a tapani aba wo mo a ne se be ya ba bi kura no a obi a ne niam a hye nyina wo su obi su a ne niam a hye su bo sasu sese ne ekoya na ya bai mumboe na niam na hye no ekwan bi a mo ba fa so a mo ba boa na mo fa so boa ana obi a so a eja kwasi wa asafo a na makonfo so wo bo so kire kom ayeye enti mo na barricade na wo mo barricade no wo mo be ye anka no ye nya ya kakrasa na echebuo bia aban be ba e make sure ta aban no wonye bibia antenteman e bi say sika di aduma nya e yebosia ayi se ni pan fa e be na wada roma waba ye sero no jabo ache na abusuan ete ne nka no na gina ne nuanom ma ne nyina na mu de aseda ema yewura Alan Kojo Chirematen ye ko mfansi eno e wa santimantem ha se ya na wo atwema nwabiagya north mensene mu wo asantimantem ha se ne yetie no enyade a emu ode yan tie se ye nua ma no mienu ete nanom e wonse do na ye pese yete nkomo na se yi pa opani agei e ye obi a wo yekuani e wo ba bi a awerehosam no esiye Papa, Majo. Lejo so bro. Papa na wapo mutesen.
Yanko Padum, Nampaka, Mosomo to say. A Janadumo, or the Achayan. Pepa Johnny Yatia, a free and fancy, and say, and mammy, you know, aka at Techenum, Techagalam, say for na a mojumanum. Now, Omatin and Anomo one said, Nana Wadaroma, Sana Samnate. You made us a pa, and I put out the amount of seven, and no one can out some paratum. I am no crack. The idea of film safety, I want to do the Bumaja. Yeah, Galam say for to see out to go out, or Mudu Mujima. Let's all me one for her, no commercial, and I'm confirm, oh, and to never call some of her info. And to me do hard and who is about to meet me, Kappa Mosana, why I'm in about a fellow electric boy. And to her, it was almost harder, then I see. I don't want to say I'm not good, and my mirror so. And where's the Galam say, Honor? Almost one cobble of Grobianchi. To what a minimum and a bit almost some I'm not good, mammy, so I don't think I'm going to go you when I'm going to more summer Samuel Galam say. Obian in the machine. I wouldn't do no Mudia can know me alcohol. Check out letters are there and Omar Media. And to a boy, I'm a Pomo and you marrying in a Google. And actually, Anna, after the top principal to buy. Now, I want to one thing. What can be the answer? One chance, Galanta for a moon per dia. The more can over. One two or more for a month. I small payment, no man, no more idea. I know more fun, I saw when some. I know more or no car to come up when you more. Why not to come across as a better son of the Nado? Only one is fair. Coronadia. I know more normal pen or more normal pay for me. I all want to come in our carbon and a cabin, not no more criminal. I know more some of 4 parties. What a car, Laya, the dear, and to somebody on the crop. I'm out of there. Oh, my Namadama, Cocomin, yes, Hatchman will be a no fancy operates for the town of Moko. And to what you are no crama, no way in a media, only Nana Wadaroma, or Mumfia no Quanimukakra, no more your Krum Hadisiana. What a Mumfia, Marco, or Benantia, the Pamia Chili. Marcoso or Bear at the Olinska, the Alonso. Nana, only your Krum Hadisia. The patch of women are not. I want a the Bakuna means on your own and the Bakuna already shut down me, so I know now. I wish I for to be at me about now, Wadaroma. I wish I for no. Oh, I'm Bakuka, the only Kunyano, and in Alabama. And about was also in the Cosalama. Now, Apomuka police station one day, and killed the SCB, and I paid for the summer car, he didn't care for that. Come on, and follow so much at place from the cancer of Musu, don't buy your mind. Sabre, when I saw you who some Westin, Nana Madaroma. At Rancomiano, a dear depa, Namo, ye, a dear fan, if you say, a Bianesa will cancel when he crow walk room hormono. When him said, you may be say, air coso. Nana, if you now crew, now some of the yes, here, and I'm on anything. And the class of the cancer will be after so you come on the concern of crap. The corner make us a criminal. A little bit from Nacho with some more because I know Savia so said Nado. There's a white and okay on Codabia, or Kaka, on Codabia. And anybody saw from Nacho with some criminal. Or said, woman shut that and penny dear. And I can put a more criminal also come because of the other also just as a cocker galam say, because of the other do the cotton. And the other we don't know as a horse panel. And the California will come on so come movie. And then we found a son of the name of the Lamata Gulandia. Almost charge a place for the can, son of a mobile with the almost. Nana, you may get us an unchurch the Muka crowd, am I new? That's the matter was some friend. I mean, Shroud, Nana J. or you queenie, a war and fancy, ya war Achuma, Webejan of Mencinemo was sentimental. Ya from free fancy and Facasian and Copraya, a war prove West about on Persia so Bruno is Mantem, Honomoso, and I rehearse somewhere yet at here.
ene se sukuni akwada wadi mfie nso ene wono mo che se wall bi akwako bu akuma akwada ne ya ewo pran ya ewo Pru West Abaton Pesia so Bono East Mantem no mo na unit committee member baako a woye nadmo director won potem no mo Martin Usu ene ye din komo echecha semu ni mu ye kire no fande kuno semo no na se ta atoye chembi o azogo aitia ne house by that once we no na de kwati ne se ikia nkala be nine e bi wura so mu amota ko frenya me ofie mu no ni pe omo afie so mu so mu ko frenya me ni mo do the same main gate no back from this and amoye iron gate bi afa no na omo bu iron gate no so di abra so mo de yesi so no na wo no uye na so see be so our school or private Nicholas Secretary School so P1 so so ti so mo yesu mo ye de na ko hospital na se ya nya media yes so bibia se sabria ye wura so tobre mu ne edan a obepo edan ni bibiro honom ofa franzongo mu a the blocks agugu dan no so se be am flama embe fanten ni ade na se de am flama so ho de na mfa woni blog da just so edan na say eti yes you am say omunye renovation edan no so de omun sisi na awufo so mesemo asabre yenya yemfanya suade edan no ehun proper atakwa medan no ama momma no titiasi di abra mo se so nkola ni be firi honom ana ekwan da honom a on be firi honom nti na se ya nadmo fo kwa be task force kaka e be wura kuom na ka ne ma wo ho nya dan bi aye ye mre bia no e be se kwan bi e be fa so yiye firi honom no e be di sa adwuma ni nyina ama aboa o man no Weye Nadmo Director war a Pru West mentioning the penny Martin Usu and ye tin in Kenya a ye sukuni akwada ye se wall be a buokum no na ochirichirimo a day achreyen. Afe yanko apomudin semway. Penny quantra for our comfort noche abain ira sabia ye wokumase. Na openi no nensama work can say yaudie kakra ewum. What say? Said ye car quensia any idea esi hadwino. Emodene papa wo hwa na de obi aba honum Kumase tachiman kwantempoin so tachiman tamale kwantempoin so akwanhia asie enya asam ketoa ekwa so kosakosa dwumadie mpanifo ebu nkonta ekirekire mu sade ne masitie na won konta na wahase ewo bono apoya fam ana omotre se ka akwanhia ya enipa maako aduokron baako atinanam won sedo afrase ne mu nko awo na afi mu ano ye wura match ni mu ano enipa ya etina nanam won se nam ka akwanhia so no eye aduanan ebiemu nso samo beka no ma hyɛ no nso a kentampo ne tamale kwantempo no so ye amunum hwa 6 match no amunum hwa enipa aduonu miensa ana etina nanam e won se do na wobra wode nsɛm no mansɛm twerɛfo ana wo kyerɛ sɛ no kura nyame anim ni sɛ yɛbɛtimi ayɛ hu bibia enka bɛboa papa efiri sɛ yɛ kwa yɛ ba nyina no sabi asanka adwuma no woyi firi mu a anya de sɛ ebeye yie na ebra na ensam kɔso no na asɛm ni me ye obi a me wo konfanoche gi aban hospital kasiem na me ye adwuma no se accident fo no ba na nompe abubu na doctor fo no ye hu adwuma ne boɔden papa ne le frɛ no orthopedics ne boɔden enti se ye sa malaria enti se ye sa diarrhea osire mu bu nsa mu bu na oba na ye se kɔtɔ na de ne mfa nhyehyɛ emu na onsa no ntim ensi so bi mu a asɛm afa fiam wanya ne yie kura ebi a 20,000 3200 million ebi tumi bɔ kaburu 600 million 60,000 na se ubetumi anya ntoboase akoduru fie asomdwe mu na saa hawo ya firi wo so a adan na wonto obo na wonkoduru fie na wokofa pira na wasan fa ka de asi so ntimi yema yani nna ho se udika achi na to obo etwa be nkwansini mienu kura ansa na kwan mu ada ho a adaba fo nto ombo bibia na ye de hyabro nsam nanso wo hwɛ ya kwan so ene sene drivers ni bi eka wo mo ka na road traffic regulation wo ho bebre emfa nya adwuma mejiri se no na edi yenya enye bronsansem accident no nso si a numbers no wo soro na numbers na ye hwere no eye nkrofo kununum nkrofo eyerenom adwuma mu mpanimfo carpenterfo adwadifo ma ekokoto ebeton me yenya bitodi na ewuo sesa ade nyina memisi a megina ha 2022 August atoyere ncheme ye ka kwansia esi ye ma mehwere me yire nti eniema bibra sesa wo mabrabo
Eni ya etwagu ye eye pani kwankyerefo ye wakomfa no chaban ayeresa bia hwe ontoto ye so ne din ene nana osei ye boa esuama yanko ye kisesi ya yanko fa ye nua ba nana ya akyerutwie sade ye hye kase na ase no abato na ekoso no omato awia na obi isere ana obi amuna ana obi buafu nana Nini abema omato awie wo mutum ye yo fodo omato awie na kase speaker na bot nana mpacho sabra bia mu Wama to awie na mu makase speaker be the boss. Tisesi ana o mato awie no ehom foni no tese eho emframa no kwasa wo hwe obi animu a Obi isire die. Minister no obi isire kan se akowi amawo. Enti no o ba no ye bi se na bo peti amo. Edu ni so no pana no ato ama no. O pana no ato atia ne enti no. Se ensie ye nim de wari ni de walus. Osisi wo boss ni ba. Abere hwe ba bi o maduru sesi ano a ebedi meet be sen ansa no the results na babonten Oh ente enti se wunya access to ekwan mo fa so mo vote na kire ye honum ye hono nipa bebere ntia ase papa hono hono tesani kwan ye fa so ye to no Oh kada mo tin ya wo she ye leadership MPP leadership na wo mani adi be play bomb na so far no fan speaker can results nintin ye ntimi hu say sisi ni na edom kuma ni bi ni tuma wo na so wo ato ama wo say kwa na sam ni gina ma me adwo ade still ana wa ma na yinsu nya meduru ono onadu ye ana kuma wo MPP so meduru basoa basoa mai na basoa wo hwa wo beba de wo hwa sa me de ya to awie de basoa no majority leaders wona kwa sabe wona ya wona mkwan mu kwa obepon wo mu anase obedi clear results abai mu ya to awie se ya ye kinkan ya ye ni obeba de du ha ni ye ma ye na wasana na ya na ekoso a wo ho de ma ye nya why aya semu boga yenkwai Babra yemfancy na yankenka mo messages ne kakra se mo de bi ba ya yenko Facebook no so ne yembobo so tew na afi yen sorry ma asem mpeni patim no emetoa eso na 3A Herbal Center for the 3A cool capsules abegya so a cocoa master coconut said de kro be hyase de afri ni padua ni mu se afifiri wani ase se afifiri woto be bia afifiri bia mesro 3A cool capsules so cocoa master jai Food and Drugs Authority mpenifu agiatum enyana wudwa so odwani kire Colin Akenum Dani Herbal num Misty Herbal ni apidankia obeyane dosopu etu ediaton Kaidino 3A co capsules 3A co capsules Coco Master no opa unche mu bia frɛ 0546 107107 0546 107107 na wamo ene edi enkomo Mizo fruit drink aha Mizo de wa oni tua say weekend ni ye kwako remu no amanfo be party amanfo be wedding amanfo be ye open drink ya o serve e beti wanim na hye wanim onyam a eye Mizo ene 5G na me kamfo de amawo 5G no ma energy soronko e ma de adwuma bia bi ena Mizo de e fruit drink ya ye wona nka oho ye wona mango oho ye wona pineapple oho ye wona melons oho ene ye wona apple oho ene ye oba kwa ya ka fruit ni nyina ede abum eye correct say edeu obia timinum bi so ye penny so ye akokra so ye abrewa so ye akwada obia timinum bi for 0246 270221 0246 270221 na open dodo atu atone a ye disa nkomo no ewo akiri honomo messages no na yebobo so tew na yenko NSKL Polus kaswa omunyina edibi ebai Polus na Sakode Benjamin KK kaswa na Hail Selassie Patriotic Voices go so Isaac Chum Wellington Ade
Filippo etimetimantema gisto honum Prosper O Kome yeda wase Crispo Fufuo ono so edibi by Francis Kaswa Datus wadibi ebai Teacher Constitution wiamwase ono so edibi ebai KK Kaswa esa by Isaac Akroma Stephen Etuahene Court ahinkan Prosper O Kome omunyina edibi by Teacher Kujo tepa enginesi so wono nyina so no ebe kan ye ho anwumre yi ede omu nsusuye ene wo mo adwenkyere eba ebusia yemfa kase ne nsi anwumre yi yen sori ama kofuri na pamfo emetoa so emfa emayen na ebusia ye kwedie na ye mame Esther Nyameche aha oko special thanksgiving yankopon ya domo a kwasi ade ya ewo House of Faith Ministries anopa eye no nwoche empemu 8:30 pepepe na all white so all white ena ye shenisa na mama enya 70 years wenya 70 years ena enyame adwuma ofato no ho so se oye na otu no ho de asi wo no mo se oye nyame adwuma ne kunu eye no nyasem ketwa mfie bebre ni ente no ho aseda ana yede emerade ewo House of Faith Ministries ya ewo eye Asanteman school no aha eye asafone to aso ne hwa ti yankopon ya adoma kwasi ada ye ko ni akwakoka ye maame Esther Nyameche one ne kunu ho ye de aseda ama eye erade komna ye mfansi me de ya bo amali bi aboga nwumre me ne nana kwabna kwasi ada asem adwo abuzafo mfa nkaibo kakra yi entoa moso we every Asanteman Senior High School omo say omo edi omo SRC week omo di omo SRC week ya asemtia edaso chese deserting paradigm shift the youth as an advocate in nation building na ashasianesa na odonfo ya adomo a April bosomi ye kwakurom ne de toso eyemienu na ebeko